Haija4real. Chrome 4 bar. Richard Nyama Quaye, the business on your Ghana, I say, investigation. Near she say, on the link, okay, because I see cano onyano, a sofa will be in you, and see. Haija4real, the first baby father, or your cocaine dealer. What is too good about Haija? In Crawford and Haija training Ghana. Any person Haija Buomo. Apart from the son and Quasia lavish lifestyle, young Crawford Kunu, and I am Kotamali, and I am Brian young Crawford, Sikan and Koda American Joe. Near Mubon Crawford D. Haija4real, one Crawford D and Kodemu for 50 years. Right, Mimao Aquaba, Eloba Adepa TV, Edino, and a cover girl. Open a good young man, so I'm a Joso. Then the open news I trying to change pa. Richard Nyama Quaye, Papaya, and I'm waiting in bed in a title called Shaka, then Fatano Mammy. And I can't say, me ahoya, then Fatano. And he said, or you can say, Haija4real on the post too, you know. What trend? They are so now Haija4real Chimpna. Hey, side chick, I can. Yes, Haija4real the papaya Quaye Drosu Obe Pamono on any year free war. And because Haija4real Babe Shabukina. Now, I say, I don't know when I shall modi, abadam complete. See, I say, me, I want abadam not to call. No, Haija4real Chastity, when I Kia Ado, when I was shower for which did you call for Kunu. More than so you did it more. Haija4real is a specialty. And your own, one Moisha, and kind of Sama, Muko Drosu or North, no Muko did it, and Nona, Moisha, the Etzafano, so now Mary, Eduto. Nam say, as I say, my Shamodi cano, a bit me, I know correct. If you say, Yensho Chrome has any analysis, Bikaka, or show your papa Quaye despite Dr. Quaye, Dr. Mahmoud Baumia, one was Cafon Cabinade, Umubo Bomudi. The person may can't call you in some form of first wife in the group. Obetima waru wani bia kaka boba woni ni shabra bona se wo media no so yehu wontu omo asem de obetin se bia wakọ waru bia ka ho boba woni ni shabra bona se de I swear to God wontu wasem omo take care of them omo de ni die mo omo na umu ade obey study share his excellency so what can chama crack ka na na akufo ado so omo ni na no ye kaka kan for first wife in Yaguro. Now, ancient of days, they can't say, when you're making a boy on Tono Quanibe, may ya, now so was when you say, Uko Jilon, I want the company one ma, Messiah blow up matching, near brew anado, Missy Mia many gang. Say, I see a few more bills, I know your quick loan. Missy me Crawford to me, but some demo, yeah, Paul Jania, baby, I'm a young Sanipano, and mammy for me, and Nubia no when was a minimum so much quick loan. So, yeah, Paul Bro, if you're Jania, say, oh, I am an hour of ye, Kayabasra, there be your best rabbit, and I will be Siam and also cause so much quick loan, maybe someone a yampa. The bedroom no master me a mobile, because I don't no Richard Nyama Quaye, no the Mranashan in Sem, no Jan Crawford Gator, no, and Crawford Fear, none the workers, a bit more ya call shoe for Jimmy for, or best who charge the body a bro when you go moving. Mr. May say, you'll be say, and I mean, be a phone lines at 2 my woman did you loan him. Mr. More treatment, in your mama, film Richard Nyama Quaye, Sanwa, and answer get what. Na me bisa se eba ne sena na ejide wode ne shabrabwase na ne wawo ne sia bontene na ne Haija4real say what ene yeso okobo okro no ya wo okotena emrofi romance scam yi se me chana si o yeso okoye romance scam e ko jeli no okobo bonkrofodi ni na so Haija4real no kan okobo bonkrofodi ono na ka ho ana kan say Pascal akodem yeso ono na ka ho na Kofi Boat wan hada Joe Remes ani abutrika and it say Haija4real chema wonu na okon chukuchuku omu ni na sana mu na no mo kroni ni bom ni to pressure small girl with a big god small man with a big god asem no I see a name within a coach and Chasniama co, within a coach, just one with the sea baby. It's a pass, some Haija4real come at GG.
ebe ya no kure opa jinji me de mejiedi cause kromo esika fomu omu se omu yiri fomu. And one thing I can bet and attest to it say adia be mechiri ani oba omuano Oba also nasne oba one bring you she to the table abra na oni ne ho hwe ah ne wo ba bedu baby na bedi wa aje menim ni se be ma na ni da ho kan se wo no nim hwe woni oba bi na hyase na wo wasi nchen na akwa ba afoforo duro utahu se ye duro se be ma we nim pa so oba we na me ne hyase oba we na wo so ma adwumam oba we na oboa me oba we na make sure se ma adwuma ngu oba we na oboa me de here de one so ma se de here de one no ye say na sa be ma no awo se oba ne siwo na akwa oba yi Richard Nyama Quaye no sunu ye se de to na natural ne no fu ye se wo no fo wo to wo bibia natural nti wo fa wa ye keke o me de o me evidence bia sa na mo keka kam kwa se mfim so ye se wo fa wa ne wa ye oto ye se wo die edi I can say Juan Quaye so enam fofo wo di wa na akoye oto na wo ye wo hwene sa Haija4real nya ne oba yi wa akotop ne hwene wa ye fela top na no oba ye bedu baby no no wa ye se robot. It's the truth why and Haija4real di nkomo ya ka se be di ekira ya kuma be ye ya wujuma won ti ase for the first time I mean was a Ghana for this story you need di ekira madam so many di ekira abro the door so do this say one person me ma no e ma no be boa mu bie ma na me nya sa de nimpo biem se we boa be ma na be so na se na be boa na adwuma un pese na adwuma begu we se bibia de me kwa me nya bia na cha any man me nya bia kwa sasam kura ko so boa be ma na ko duru ho ma o so twa asidi na woni aduro na be temi be ma na obe na langa dua bia wakoya ne to eto so mo yeso en sekio na wakoya ne to kakari adwubi na ode na mo no de be ma yakọ aduro so no ne na bi mu do mo menses na mo de no ma ne di na be ma ya jimi na wo brain na ayekwa na mimi kunu pa me ne wa bre na wa hya me kawa na oba bi so wa be so sister Jina ye abusia Haija4real di nkomo ne wa ye nya bre ye nkote bi bre sesia Ghana ha mo be bre papa enu nti na mo bibia so mo bre no because no kure ni kuro ni mu no kure eni kuro ni mu no kure ba kumpo eni Ghana kuro we why say woni oba oni be ma bre achim na madam fu bi kwa ko wo ye wa boda mo monko awo 70 by 70 ida say obeko obodam ida say obeko de wo ba de beba ida say woni nkola nyina mo mba ida say akola de beba wo beba ida say akola de beko awo beba nti oba akra do wo ma wo som no Haija4real ye ma edo the same way we dey ya wo ye no aja de be yo tutu ni ba no ashawo ni ba no love man Haija4real crom 40 say love man call love man ko abeji me 100,000 wa abeji me $10,000 Haija4real the first baby father on your cocaine dealer. What is too good about Haija? Nkrofo say na Haija ni Ghana. Enipa say na Haija aboa mo. Apart from Mr. Nkwasi lavish lifestyle na yen wiawia nkrofo kunu ana yen kotamale ana yen bra yen be wiawia nkrofo sika ne nkoda American jail. Ni embubo nkrofo din Haija4real wa mbo nkrofo din ankodemu for 50 years. Haija4real wa mbo obi edin a ankodemu for 20 years. Abu the trigger mu nyina ya Haija4real na mo anya asem. Coffee boat nyina ya Haija4real. Chrome 4 bar. Richard Nyama Quaye no ni business on ye wo Ghana e say ye investigation. Ni e hwe say on the link okay na because that sika no onya no e so faso obi eni o ye nte ase. Wo benye sika wo yire betwe eyi na wo girlfriend a jiwa go mu de enye sika pa. To me ni sika no enye to me papa. So ma ebetina say Richard obisi jealousy madam masa ye jealousy Haija4real mimi nkoda jail daw meti America American citizen Haija4real ye born ne ba ani ni kunu
A love man on to me call America biom. Aja for you to be step America biom. What is that to jealous? Me and me kita American passport. Me be jealous say or bana or chin roso. Edin kofo kunu eko roso. Emo mu fi mu yire no mu ma. Oba no one be brother. Yes or no deserve Range Rover. Oba kwasiam peni a se bitafra cho obo kro no kwa wanwe ho. Hey, me be jealous na yire. Me kita American buko. Minkita Ghana buko. I'm an American citizen. Me wali usisi akwa America. Meti me aje ube $60,000. Uni chasidi. Me be envy konfo we aye den. The only American paper kwa wako demu aba. The one oko bubon konfo di ansa ne ye beli no. Aja for movie so you be on. Ye buy ne be boss akro no. Ene nya kukudro. Eye cocaine. Eton cocaine. Ewo Ghana ni abrochi anka Haija4real chon mo. Ye mbo sa akoshibra no obo no. Oye lazy onu mpe so be ye chuma. Eno obe blackmailing crofo. Obe blackmailing brofofo. Eji omo chapade mo kwa mo kanfo no. Do anu ji chap mrofofo nyina property. Okode mu America. Dia onunti yebo ni baby father de ba Ghana for life. Dia onunti ni background po onto me try ne ba ho abridge. Mo be ka jealousy. Mo ni me pa say jealousy omo. Eni pa omudin bibi ani ho. Me ni girl ni gina ona o gina o ex convict no matter what. O ex convict no matter what. Mo Haija4real ne mame. Omo ko tamale akoji eduro no me nka ho. Eni pa obebo me amane. I swear. Oni sama mi Haija4real me bo medua. Ono sama mumuni any girls no moyisha mu nyina omu ko north omu kwa koji eduro no ade ye ka che omu so omu nya no moyisha ntumi anye na moyisha beduru ana ofre me munko bi se fia no ten asase ma me ka me bo ana moyisha beduru ana ofre no bi se mama woni baby Haija4real de me call ye say ni say no mu se me nye am say leave those girls alone nkwa siafo amumbo brother Quaye ne yire mu woni shoes mu a mu man mu abobra mwetumi akowie sika abra mu kunu ama ene odi a o se ex convict bi froster bi blackmailer bi ento onhwe wo ne wo ma mu ni twase di sa mo kebi ena mu amu kebi ama Haija4real nyina no ebeto mu ebe visit mu fie na mo hu se enye why mo ti Ghana ha nya atwom no kra mu nim no kra ka obi ye bone kra na efo no so because of muyem kom into obi din kwasi asam kwa mutumi nka nche no moti amosu mu timba moti amosu mu gold moti amosu mu bibia na ho no they say oni Haija4real omo plan omo awari dada ama kwasi aba eyi na nekuado madam funa wawari na yera su dido no Nigeria for me mada su dido no onu mema ni kueja no onu no ta Haija4real echi edwamanfo mienu e no ta echi nti mema musi mu chire mama ya moa mo bie mu ana onu ka edi de yire na o ka edi wo yire na nekuado kuru bra wo yire Nigeria for na edi wo yire o wo yire ni body no koye wa nyama wo ye ma Nigeria for walai kona ko bo media na hwese asama me ka meboa o pa bra me ma o evidence sam kwasi asam na muti wona mu di we yo e gentle see Haija4real na nkata na aja wo your channel says the way this morning I vest now I don't want come live I know because let me come by life mascata no fiano hey I vest 24 years. 24 years. Only yesterday where they watch Haija4real, she they spread the money. Hey. 24 years. I wish we shall Quaye a wife Jaishia. 24 years. How do you know say this fight be my fight? 24 years. If she's from my family, I swear. Haija4real shoot Lomo. Waka I go Kojoli. Haija4real and kill Richard. Nothing will happen.
Waka kojo lega ke kule na ke la ke shikani weka ka henge ku. Ibanye Oda ba. ya fe ne me Juju ama Juju. Richard, ade eduro sika na okoji ye ka cho say ma wo wife bi mbia na. It can be so. And it can be so the Haija4real woman akoji sika eduro pasia form you. O pesa wo ye nipa ko ne bone kra nye this disgrace. Because ene modern Ghana enye obe bia na befa be ma ombo bra. No ne na bre aba bedroom maybe. Nti se wo feel say wo Haija4real ex-convict no and or deserve wo sika or deserve wo niama na eno ami hu so otutu sika me hu so otutu sika gu nkrofo so me hu ye wo say wo yiri doesn't deserve oba no no wo bre 20 years no owu nkola 3 ma wo na wo ko obi ko wo tumi bodam obi ko wo ama na adwen ye adwuma biom obi tumi ko wo onye nipa biom obi tumi ko wo obefie ne ba mbefie obi tumi ko wo one ne manyina mbefie obi tumi ko wo ne bebefie ono mbefie awo echi yare edoso nti mu mema na ma echemo mu twem ewo mama mu disrespect ma ni nyina ye no me eye no me ebedi mu echi from generation to generation to generation mu have peace da Haija4real no feel so or deserve Range Rover no wa wa ma ne twa pai ne twa pai my love man kwa wan fa the World Cup sir cause onim say girl na ye kronfo onim say girl na ye kronfo onim say girl na ye an robber into onu love man no kwa wa be wia me $10,000 Haija4real baby father no kwa wa be wia me $10,000 or the me ka $10,000 won to me nchia kwasiafo Ochino man reply me. And I reach out Quaye MOB can be reply me. Bomba metwa bomu ne chende if you shall say gadema amono me do nyame. Bomba metwa bomu no. E chende if you shall say gadema amono. Sisi amejano 6.6k. Nti mi di ni besi ya. Try. Aye na aye no ntai shamodi. Enkomo na na mabo ne to farmer from the beginning of the video we do nkomo nkasa. Wa ye ekuado akre I can say we are say was what you crofo amona for real onu pe no akoje la ba onkote obi akoje ba no wate wa nkona onu pe o onu okoba wo so magaba o ye kro no onyo kro no okoba wo diska ene wa ya ma papa eja ni dire akwakofa no nani onya no say wa sanyom no e wo kro ma story we ye ni die kira nkasa ebusia aha ena me konkonsa in 360 no edibesi midi ene cover girl se ofra me egudie hema so a mejo so ankasa na ene konkonsa metina so adwumakuo mienu ene so masene na medebe somo kama abra menya problem bia na NASCAR rental ene dikan na ose efa o car rental dealings bia hun bia no contact no na obeso wasene eno so endan chen so JQ ene bia screen so no I travel into papa ono ene travel talk ekeo wono hotels sa ka ho wono so wo hwe wakonto nsensam wo ticket nsensam uka movement nsensam no say dream baby a wo beda eso ho enti what's contact no number ne good screen so say kroya good screen yi so say uwe mu bia what's contact na fa wo ticket say mo wo ba fie say uwura kro di mu no what's bibia ha otawo e bia no be do airport na wo busu ni bi so wa be fa o bibia ni a wonya be fa na why stranded na ugina what's contact no baby a dit so beto so what's contact no aha and am do consent 360 na ABC macra Abusafa amaka Haija4real Travel Hotels, Saarbrücken, Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how net TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going to project to Muna, maybe I'm metro and some project to use. You go to my Divine Space. You go to my GQ Luxury Hills Hotel. I will equip. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.